atubwira n'abagabo bari bakira. Inkingi ya mbere kugira ngo ugere ku isezerano ryawe, Imana yakuvuzeho, wosenga bukeya, wosenga cyane, woba umunyentege nkeya nkuko baza babivuga, cyangwa ukaba umunyembaraga, ni ukuvuga ngo ni ijambo ryo gukiranuka. Muvuge kubera gukiranuka, muvuge ngo amen. Inkingi ya kabiri, muvuge ngo amen. Ni inkingi yo kubakira Imana inzu, ubuturo. Dusome Itangiriro 28 na 18. Itangiriro 28 na 18. Musomye mwiza nanone nadufashe gusoma. Haravuga ngo Yakobo azinduka kare kare, yenda ibuye yiseguye, ararishinga ngo ribe inkingi, arisukaho amavuta ya elayo. Aho hantu ahita Beteli. Ariko mbere uwo mudugudu witwaga Luzi. Yakobo ahiga umuhigo ati, Imana nibana nanje ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikaja impa ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazagaruka kwa data amahoro, Uwiteka azaba Imana yanje. Niribuye nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana, kandi kubyo uzaje umpa byose sinzabura kuguha kimwe mu 10. Amen. Itangiriro 22 haravuga ngo Aburahamu arambura ukuboko, yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka aramuhamagara, amuhamagara ari mu ijuru ati, Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati, karame. Aramubwira ati, tukoze ukuboko kuri uwo muhungu, tugira icyo umutwara, kuko ubu menye yuko wubaha Imana. Komeze rekera aho ngaho. Amen. Urakoze cyane, Imana iguheze umugisha. Muvuge ngo amen. Twongeye gushima Imana iduhaye uyu mugoroba mwiza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ibikoze nihabwe icubahiro. Nongeye kubiyegereza mu ijambo ry'Imana, kurya ibigusha tibizabi burakuza kanya niho naza mbona ku rubuga, mbona batubikiye Umuntu, umukobwa wa Kabutware wo muri famiye wari wubatse, mbibonye hanga kuri status babishira ku mbuga. Umukobwa wari ukiri mutoya atangiye kubjara, arambabaza cyane. Ibyo ngibyo nibyo biza bikatwikubitaho n'imirabani imihengeri. Rero ibyo kuri famiye bari hano babugufi n'abandi bose mukomere abamushamikiyeho, Imana mu ijuru iduhumurize. Rero muri ibyo byose kandi twongeye kubaha kaze mu ijambo ry'Imana kugira ngo dusange ijambo ry'Imana. Amen. Nije utangiye turavuga iki Imana yadushize ku mutima, kandi turasenga uno munsi wa none kuko ariko bimeze. Ariko naje ndabashimiye kubwo kuduheza kandi agatuti. Dushimiye abashumba, dushimiye abakristo, dushimiye abashitsi muvandimwe hano waje kudutaramira. Ibyo kuri tuguhaye agaciro n'abandi bose. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Muvuge ngo amen. Twavuze yuko tugiye kuvuga inkingi 7, cyangwa se rero niko tuzita kugira ngo muzumve umuntu azahagarariraho kugira ngo amasezerano yiwe yuzure. Kugira ngo amasezerano yawe nawe yuzure, hari ikizakiya uzuhagarariraho ukavuga ngo Mana kurya uza wishuza. Si wowe wavuze ikingiki, si wowe wavuze ikingiki, none bigenze gute? Ukabyurira ugahagarara kuri izo nkingi kugira ngo Imana isubize amasengesho yawe. Inkingi ya mbere ni inkingi yo gukiranuka. Ese ninde ufite mikrofone?
mumpere abantu mikrofone usarire patura akunda kuvuga ico kintu no kwivuga butumwa akunda kubivuga ngo mikrofone siza abaririmbyi nizi kanisa sizo kuririmbiraho gusa twaziguriye ngo ikanisa kugira ngo umuntu wese azaza yifatisha iyo usanze ziri hariya cyangwa ziri hariya rimwe na rimwe aricyo twaziguriye ndakindi kugira ngo dushigikirane muri ubwo buryo muvuge ngo amen. Twari tuvuze inkingi ya mbere ko ari iki? Amen. Utazumva nuko. Amen. Nuko nyine. Inkingi ya mbere twari tuvuze yuko ari inkingi yo gukiranuka. Soma Yobu igice cya mbere ni verse yayo ya mbere. Pastor karavuga gute? Nafata indumwe azoza asoma hano hari abataza babona na Bibiliya vuba ni mwezi yindi nta kibazo bagume bafatikanye za mikrofone twaguze zuzuye ikanisa events yayo ya mbere urasomaho gusa aravuga ngo mu gihugu ca Usi hari umuntu witwaga Yobu kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye. Kurumva madame Obedi mu gihugu ca Usi hari iki? Umuntu witwaga Yobu yari ameze gute? Aho titwavuze mu inkingi ya mbere no gukiranuka. Aho wubahaga Imana akirinda ibibi nuko abyara abahungu barindwi. Rekeraho ngaho Danieli igice cya mbere events yayo y'umunane ne dushake turekera hari izindi turagenda tuzivuga turi ku nkingi ya mbere. Danieli igice cya mbere events yayo y'umunane tureba abantu bakiranukiye Imana inkingi ya mbere Imana izireberaho kugira ngo nimba amasezerano umva vyica tuwambwe ngo wigeze kuba president w'abaririmbye birya bakubwiye ukiri hari ukiyoboye ya korari kugira ngo ayo masezerano yuzuye nuko uzobuhagaze kuri inkingi ndagenda nzivuga nimba nubona zimwe utazujuje nukuvuga ngo naho zaferi tukaza wishuza ngo ni ba patron bambuye ibinyoma ba Jackson bambuye nukuvuga ngo izo nkingi tubazubahirije. Some aravuga ngo maze Danieli agambirira mu mutima we umva abagabo kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga arico cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza kandi Imana yari yatumye Danieli atona ku mutware w'inkone. Amen. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Tuvuze yuko kandi nko ndashaka ngo aya magambo muyumve cyane. Simvuga na Haleluya ndende cyangwa ngo ni hano oya nko ndashaka ngo nawe nuriya mushitsi waje ngo uyitegere. Titwaza tugenda dufana abantu benshi twaza tubona n'abayumbe benshi bari hano kuri afishe nabande nabayiranzi nabande nenda hari ikimana yakubwiye nabandi bazaza babikubwire ariko dore aho uzapfiriye ni muri amagambo kandi ukungubwije n'ukuri aba bagabo bose kugira ngo bagere ku gikorwa gifatikana n'izo ntwari tubwira n'abagabo bari bakira inkingi ya mbere kugira ngo ugere ku isezerano ryawe ikimana yakuvuzeho wosenga bukeya wosenga cyane woba umunyentege nkeya nkuko baza babivuga cyangwa ukaba umunyembaraga nukuvuga ngo ni ijambo ryo gukiranuka. Muvuge ngo amen. Noneho uragenda wibaza ibibazo tubimbaze uragenda wibaza ngo ese inkingi yo gukiranuka ndayifite kuko uyu mugabo yabaye intangarugero mu gihugu cyose havuze ngo mu gihugu cya Usi hariho umuntu witwaga Yobu yavuze ngo yari umukiranutsi utunganye ngo kandi ugira gute wubaha Imana uratunganye ukiranuka Imana wubaha Imana ibyo bintu nibyo byabonetse kuri Yobu Imana ngo imwitegereze Yobu usarinza ntangara turuze tugira kurya ababyeyi tuza abana tuza umwana w'imico mu rugo Yobu yazaga yamamenya ngo ukonzi nyanaka yagiye ku mashuri tiyabuze kwibikamo tiyabuze kwibikaye kuko uriya tuza abana bacu tiyabuze gutukana yo bakamavuga ngo ukonzi bari abahungu banje barindwi n'abari abakobwa batatu ukonzi nyanaka tiyatasha ubuhoro kandi batamubwiye ngo akamafata kubera gukiranuka akamagenda akamafata itungo akarishinja kubera gukiranukira Imana. Muvuge ngo amen. Iyo nkingi urayitunze yo gukiranukira Imana uko hangaha aha hantu hose muri Horebu reka ndege kuvuga aho wabaye uza wumva Imana izi kureba ukabona uyikiranukiye kuko yo gunyuza mu isezerano. Muvuge ngo amen. Erega hari ibintu abantu baza bavuga nije kubona umwanya timuzi intuze Dawidi
Dawidi Imana yari yaramubwiye ngo azubaka urusengero. Kurumva uriya mubyeyi iramubwira ati kubera impamvu ndakuzi Dawidi, ariko Dawidi uzukungura. Imana yazigibwira na ba Dawidi ngo bazabakungura. Iyo gati mutinyaga kanje Dawidi nzambona ugira amahimba himba. Ngo ndabona aya masezerano nguhaye ndayaguhaye gusa nkuko wirije ubusenga Imana, ariko tuzayasoza niko byamugendeye. Kuko Imana yari yaramuvuzeho ikintu kuri yazo bari yabose. Imana ngo agire gutya amaze kuramba, Imana iravuga ati gendiriya wewe umuntu no muheza amasezerano akaja gusambana, no muheza amasezerano akaja gusogota abantu baho ngaho. Imana imuvanya isezerano imuheza umwana uzomukomoka. Nukuvuga ngo igituma amasezerano kandi Imana yabikuvuzeho. Tuvuga ko Dawidi yari yaramuvuzeho ijambo mama nyaso tuhavyumva. Hari abasaza hariya twaza tuvuga mbarara ngo muzoza muvuga cyane iti tucyumva, nawe tucyumva. Aho muvuge ngo amen. Daniel basore bameze nkamwe. Daniel usarire izi huduma zahabaye kuvuga ngo mwiherera abantu batatu, nasanze kwiherera Jagsa kambwira ati ngwino dufatikanye tukagenda. Ivyo muri Bibiliya biremewe. Saduraka na Meshake na Bedenego Daniel bize kuba ikibazo cy'ikubagaho, harababwira ati muza twiherere duhudumiye twumwe. Nabo abo basore izari ndangaza Daniel ngo bari abasore ukunyine mbavuze. None ngo habaye ikibazo. Ese twebwe twamenye Imana tuvuye murenge kurya batwigishe tumwameza dutanga ikigori dutanga ikijumba muri Sante School, none tugeze mu mahanga, none ibingibi baza baje gusenga ngo habaga ikigirwa Imana ngo bazaga baterekera ibyo kurya byose. Kuvuga ngo kurumva mwira wanje Jackson ngo bakabanza kugiterekera. Daniel ngo abirebe niwe wari mukuru kubabo kurya n'ibitekerezo bizabigira abirebe tese uku kuniyo twafashwa amateka uku tuzatuja ibi byo kurya bazoza babanza babitekeye kumanywa na nijoro tubirye. Aravuga ati no ndumukiranuzi nimba ari ugupfa ndapfa sinzoza ndya biriya byo kurya. None hagendesha bagenzi biwe inama muvuge ngo amen. Nabo barakana, bamaze guhakana yuko bataza kandi ibyo kurya byategetswe na president republique w'igihugu. Tekereza icyo kintu republique w'igihugu. Noneho ngo umwami wari ubacunze aravuga ati mwabahungu muranyicisha. Umwami yarambwiye ati abasore beza bari batoranyije abanyabwenge, none mwebwe muranze. Daniel aravuga ati tibizoshoboka. Aranga wa musore ati mwebwe nasanga mwananutse mu maso nije waziki. Noneho Bibiliya yamimbwira ngo Daniel aramubwira ati reka nkumare impungenge, reka ngumare abantu basenze tazahubuka, reka ngumare impungenge. Wa musore we niyo mwatuzanye turi iminyago, niyo turi iwanyu titwofana ijambo ngabagabo. Hari ikimana yatuvuzeho muvuge ngo amen. Hari ikimana yatuvuzeho tidupfa imbumba kanwa tidupfa nk'inyamanfu ngo nuko muduhagararire niyo baguhaye ibizo tuzaturya. Aravuga ngo tugerageze. Naratangaye nta muntu usarire n'ivy'Imana, nta muntu mwebwe mwize kundusha, nta muntu wari wavyibuha mu minsi 10. Be hari uwo babonye hariya mu rubarati we wahabaye cyane wavuzibusha mu minsi 10. Yawe iminsi 10 nukuvuga ngo ni cyumweru kimwe n'iminsi 3. Niyo minsi 10. Ariko nizatekereza mwumva Imana habe niyo bogushira muri hoteli ariko abagabo bamwe nigeze kuvuga. Hari ngo umugabo umwe yakundaga gufungura agakunda inyama cyane, ngo agakunda gutaha amakwe, ngo areba ukuntu babishimiye mu makwe, babahaye inyama, babahaye ibikintuze, bahindukirana bati cyomara ishavu cyomara agahinda. Ati nuko bonterera ngo mu mukinyiro w'imitsima ngo n'inyama ngo yazagira gutya ngo yerekere ino ngo akarya, ngo yerekere inakarya. Habe niyo bogushira muri uwo mukinyiro tiwobyibuha mu minsi 10 tibzobaho. Noneho aravuga ngo Daniel muvuge ngo amen. Aravuga ngo nimutugerageze iminsi 10. Nitumubona uburanga bwacu twahonze mu gahanga tuzabona kurya ibingibi biterekerewe. Noneho ngo baragerageze sawa iminsi 10 ndayihangane naje ndakora ibintu bya siyasa kugira ngo umwami takabime. Ngo ya minsi 10 yagiye kurangira ngo baba muri ku mwami ngo basanga ari bo bahaba kayangana kurusha abandi. Muvuge ngo amen. Daniel ngo aragambirira mu mutima we kutaziyandurisha izo kurya zibwami. Hari abantu benshi bahabiyanduriza na 500.
500 niko na 500. Hello, come 500 hapa 500 ko mbabwiye n'ukuri kandi si mwenyine habe nuriya ngo akamanyu k'umutsima 500 ariko Daniyeli mukiranutsi w'Imana harabi Imana izitegereza yareba neza mukiranutsi kavuga ngo n'ukuri mutima ni mutima nuku ni yahagaze hanga mutima nuku reka nivuge ndege kuvuga abandi muvuge ngo amen. Kurabona isezerano Imana yaguhayeho kirakubonamo gukiranuka nukuvuga ngo nimba udafite gukiranuka ibyo muze sindinda kuyivuga gukiranuka niki ugafatira wo fata gasuku ni ku ijambo ryo gukiranuka niki nukuvuga ngo uzukiranukira Imana muri byose. Icyatumye bari abagabo bahamijwe neza barimo bayinoki nukuvuga ngo nuko bahamijwe neza ngo bagiye babaganira Imana yari yamusuye kubera gukiranuka no kugenda kwiwe n'imvugo ziwe ngo bagenda neza ngo arenga urubibi rwo guherekeza ngo Imana iramuzambura kubera iki kubera gukiranuka. Muvuge ngo amen. Kubera gukiranuka muvuge ngo amen. Inkingi ya kabiri muvuge ngo amen. Ni inkingi yo kubakira Imana inzu ubuturo. Soma mu gitabo cya Hagayi 1:8. Imana yabuze ubuturo muri twe. Hagayi 1:8. Umva uko Hagayi yazavuga bene wabo baza bamubwira ati reka ivyo ngivyo bamutima babamo ahangaha ati twonagumana imyaka twamaze se ko murashaka irindi kanisa ryiki ko murashaka gutaka kwiki ni twigumira aho ngaho izo baza nibiharare uko niko baza bamubwira uko niko baza bavuga igihe cyo kubaka urusengero tukiragera inkingi Imana izirebera abantu kandi inkingi zizuru urusengero hari ivyo two kubaka mu mitima yacu ariko abantu muzoza musoma Bibiliya vuba 1:8. Bahanuzi batoya abantu utibaza babona za Bibiliya uzoza ubona vuba azazagera ubutaha nzoza tuziga hejuru y'ibitabo uko bikurikirana ngo taramubona kurumva kurumva Mariki kurumva umugabo wawe ngo tarabona Hagayi ushika umwigishe nijoro 1:8. Avuze ukuri nuko umva ni 1:8 nimuzamuke mugende hehe ku misozi ni 1:8 timurahabona reka ubutaha nzabigisha uko bikurikirana ngawe komeza uharangize hose muze twubaka urusengero zanezerwa narwo amen. Muvuge ngo amen. Inkingi ya mbere ya kabiri kugira ngo isezerano ryawe ryuzure muzoza mutegera tukaza ufana abahanuzi ba karikofi babandi ni twebwe byapfiriyeho. Inkingi ya kabiri nukubakira Imana izireba mu kibanza cya mutima mu mutima ikavuga ngo nukuri mutima yaranyirukanye nta kibanza kirimo nta kibanza mfite. Murabizi ko yigeze kuvuga hariya yaravuze ngo inyoni zifite ivyari ingunzu arizo mbwebwe yo bavuze zifite imyobo ngo ari ku mwana w'umuntu yabuzeho. Muvuge ngo amen. Yitegereza neza yareba mu ikamuvuga ngo nukuri mutima sino muhezi isezerano tafite vision nta kintazatekereza ku itorero. Igice cyacumiwe abaza bakivuga wapi baza bavuga ngo baherekeza abashitsi wapi baza bavuga ngo bagire fundraising wapi baza bavuga ngo baragura indabo wapi baza bavuga ngo amarangi yahindutse turataka wapi nta kituonda umutima wiwe wabaye akahebwe nta kitu afite cyo kuba yakureba ikavuga se ngo ndashingika kuki sinababwiye abawili yigeza umwe muri general amubwira ngo vuga ikintu kimwe kugira ngo yari yagumiye uwo mugore uvuga ikintu kimwe wakoze mu rusengero rw'Imana kugira ngo utabago batagukoreye Sazariyene arakibura. Nukuvuga ngo hari ikimana twebwe izi kureba heza seru gisezerano mukiye kuki azabona kamera
yabona kamira na Nyabindu yabona kamira ukwezi kukaza kugashira ukwa kabiri kugashira ukwa kane kugashira muvuge ngo amen barabitegereza umuhanuzi Haga yarababwira ngo ubwoko nko buravuga ngo igihe cyo kubaka ngo urusengero yamahagarara avuga disikuru bari barutaba aravuga ngo mwabagabo bi Yerusalemu be mwabagabo b'abayuda mwe mwabagabo n'abagore n'abanyu ko baravuga ngo igihe cyo kubaka urusengero tikiragera arababwira ngo inshize yitegeko nk'umuyobozi nimuzamuke muje mukibira mujane imipanga n'imihoro muje gututira twubaka urusengero rw'Imana muvuge ngo amen Dawidi wari warasobanukiwe niyo yari yarishe amategeko y'Imana. Dawidi ndamukunda cyane igituma ariko reka ndeke kuvuga ayo makuru nzayavuga niyenda hatariho kamera. Hari umuntu umwe wari uvuye haza twahuriranye n'ahantu ngo aramutse itorero atuka Dawidi umuntu w'umushopo atuka Dawidi abantu barivovota abapasteri abarevera haravuga ngo Dawidi ngo ni umubandi n'umushinja ngo yamaze abantu biracitse ngo ba Daniyeli arahinda ngo ba Daniyeli ngo ba Inoki aravuga ngo ba Inoki ngo tibagiye mu ijuru mu bishopo turababara turafikanisa amakanisa 5 yari muzi nisho zihari muvuge ngo amen reka ndege kumuvuga hano hariho bene wabo no muvuga bo mumenye kandi no umugabo mukuru cyane ariko ibi birizica abantu muvuge ngo amen. Dawidi nari mbivanyije mvuze Dawidi nibuka uwo munsi Dawidi ngo akora igitangaza gikomeye noneho ngo murabizi sebukwe amaze gupfa Sawuli niwe mwami wa kabiri wa Isiraheli ngo amaze kwima ingoma ngo bari bamwubakiye inzu ikitabashwa mutamenwa ngo ikomeye iteye ubwoba noneho Bibiliya yamimbwira ngo baramuzana akavuga ati nabafungurira amazi ni yidushe ni ibiki byose bamweka jaride yose ngo bararangiza ngo baza bayimwereka ngo arababwira ate se none uko munyerese inzu ibitabashwa nizi mbaho mwayubakishe zimyele zizazaga ziva kure none se icyumba cy'inzu y'Imana ngo ndashaka kuvuga kuntu abantu batazumva kugira ngo amasezerano akweme muvuge ngo amen. Sanire Dawidi nongeye kumukunda hari abantu Imana izireza imodoka ikabaheza abana ikabaheza abasponsa ariko kuvuga ngo bubakira Imana babagire Imana yizibarebamo ikabura noneho Dawidi ngo akora iki kintu gikomeye aravuga ati ndemeye iyi ni inzu mwanyubakiye cyangwa se guverinoma ariko se icyumba cy'Imana kiri hehe noneho ngo babaze ibyo bibazo ngo barebana aravuga ati ntacyo nubundi Imana iracyaba mu ihema kuva tuvuye muri Kanani kugeza kuri none Imana iracyaba mu ihema uvuko Dawidi yavuze muvuge ngo amen. Kandi yari umurangi Bibiliya yamivuga ngo wazi gumwegera mu bahanuzi kandi ngo yagiraga ubwenge bwo guhanura ngo ni Natane ngo aravuga ngo nukuri kuri anka president uruto yari abambe bari nka ba president bikigi kera babitangwa n'abami ba president bahabaga ntawuzumva ngo president babitangwa n'abami kuko ndabo twovuga president ruto aravuga ngo ndahiye ubugingo ndahiye Imana yo mu ijuru iyi nzu mwanyubakiye ntabwo niraramo aravuga ngo ntabwo nzurira igitanda tarabonera icyumba cy'Imana abantu baratangara baravuga ati none ukoze igitangaza umwami abantu baje kukumurika bagize fete uravuza ngo tiwambura kirato cyangwa nguje ku gitanda aravuga ngo mbarahije Imana yampamagaye ntarabona chambrette aho Imana zihora inyagirirwa hari hanze kubera iki ngo Imana iravuga ngo mbonye kuva mbayeho ngo mbonye umugabo mu Isiraheli uhereye kuri ba Mose ukageza ku ba Ibrahim mbonye umugabo ugize ishaka kuruta abandi bose muvuge ngo amen. Muvugaho amagambo reka nasome gusa muvuge umva amagambo yabivuze kubera icyo kintu uvuze nta wundi muntu nazaga ngenda nyagirwa bakantereka mu ihema ryatangira kwimuka bakanje imyaka 40 mba mu ihema ariko kutekereje kunyubakira reka nkubwira ibintu bizakubaho muvuge ngo amen. Umva igihe amasezerano azayuzura
iyo wubaka Imana, iyo wahaye Imana ubugingo bwawe, iyo wahaye washaka Imana ikibanza ikavuga ngo uriya muntu aza korera Imana. Ijambo rya mbere yamubwiye ndagenda nasoma nushaki abandika niyenda tiwo byandika byose ndagenda mbisoma nta mwanya wo kubisobanura mfite. Ijambo rya mbere yabwiye Dawidi, nzaguha izina rikomeye mu bakomeye. Ariko kurumva icyo kintu iravuga ngo Dawidi kubera icyo gikorwa ukoze, iravuga ngo nguhaye amasezerano, ukumva Imana izitanga, iramubwira ngo nzaguha izina rikomeye mu bakomeye. N'ubu ngubu dore uzigiye Dawidi yapfiriye, n'ubu ngubu nje uri aha ngaho ndavuga Dawidi ni isezerano iki kivuze n'uwo munsi yakimuhaye. Iramubwira ngo nzaguha izina rikomeye mu bakomeye. Iryo ni ijambo rya mbere. Ikindi cya kabiri, kubera uko yaravuze ngo yubakire Imana urusengero, ikindi cya kabiri, kandi nzatoranyirija ubwoko bwawe bwa Isiraheli ahantu habo mbahatuze. Muzi Isiraheli, abaza amateka ya Isiraheli, muzi ko Isiraheli kiriya gihugu gikomeye, muzi ko bari bagira aho baba, bari baravuze ngo bazaja mu Bugande, aricyo kizaba igihugu cyabo, bazi histoire barayizi. Ubu Bugande buraha bwa Museveni niyo bari bavuze ngo Isiraheli bazayituze, tiyagiraga igihugu. Ariko kubera Dawidi, kubera yari yaramenye aheza Imana ubuturo, Imana iravuga ngo Dawidi, kubera uko Isiraheli mwazungurutse, bari baravuye kuri carte imyaka 70 baravuye kuri mapu bataba kwisi, iravuga ngo nzaba neza muvuge ngo amen. Kandi nzabatoranyiriza ubwoko bwa Isiraheli ahantu habo batuze. Ubu ngubu Isiraheli mu bihugu bikomeye ni Isiraheli. Ikindi cya gatatu yamubwiye, iminsi yawe nigera yo gusinzira, yo bavuga gusinzira no gupfa, muvuge ngo amen. Nzagutsimbuza umwana wawe. Ayo ni amasezerano yazimuheza, kubera ko yari yavuga Imana, yari yayimubonye mu buturo. Irya kane iramubwira Dawidi, kandi nzimika umwana wawe Salomo. Sinababwiye iyo utari mu bushake bw'Imana uko ayo yose, kuko yasambanye na Mukawuriya, afata inkota ashinja abantu, aravuga ngo kubera aya manyanga nari naragwaye isezerano yuko ari wowe uzanyubakira urusengero, ariko kubera amanyanga ugize isezerano ryawe ndaridevye, umwana wawe uzokukomokaho ni uzarigira. Erega amasezerano yanyu Imana yabahaye, nushake igituma tasoye, tegereza ku mwana wawe nimba asenga Imana, nimba yitwaye neza, niwe ya masezerano yawe bakubwiye niwe azasohoreramo. Kandi ibyo nkubwiye n'ukuri, muvuge ngo amen. Niko nari nkubwiye. Irya kane ngo yaramubwiye, kandi nzimika umwana wawe Salomo niwe uzanyubakira inzu. Irya gatanu yaramubwire ngo nzakomeza ubwami bwawe tibuzanyeganyega. Irya gatandatu iramubwira ariko ndarikunda cyane, iramubwira ngo nzamubera se nawe azambera umwana. Aba bantu benshi tibazo baryumva, ini ni ijambo rikomeye muri Bibiliya. Nzamubera se nawe azambera umwana. Karindwi yamubwiye, muvuge ngo amen. Kandi imbabazi zanje tizizamwomokaho nkuko zomotse kuri Sawuli. Kuravyumva? Imbabazi zanje tizizakomokaho kuko zomotse kuri Sawuli. Imuheza amasezerano arindwi. Muvuge ngo amen. Inkingi ya gatatu ni inkingi yo kwihangana. Aha mu ruziruko usibye ababi imbere, twavuze mu inkingi ya mbere niki? Murakoze. Muvuge ngo amen. Inkingi ya gatatu ni inkingi yo kwihangana. Soma badaha badufasha gusoma. Luka, ubutumwa bwiza nguko bwanditswe na Luka ibice 2:25. Undi asome Yobu 19:25. Vuba ni mu njiri izo biza bigorana kuboneka.
ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka 2:25. 2:25. Haravuze ngo Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simeyoni. Uwo yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Mwuka wera yari ari muri we. Yari yarahanuriwe n'Umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo umwami Imana. Rekeraho. Amen. Nanone soma Yobu 19:25. Wowe wahabonye yosoma Yobu 19:25. Tuvuge inkingi yo kwihangana kwa abantu benshi. Yego. Amen. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Inkingi ya gatatu twari tuvuze yuko ari inkingi yo kwihangana. Yeme. Kandi naratangaye. Umugabo umwe reka mbabwire kuri iki kintu nimpera kunta abantu baza bakererwa, kunta abantu baza bakerehwa, kunta abantu. Umugabo umwe iryo jambo nararyumvishe cyane. Kandi asa naho yaduciye umugane. Ndaryumva abantu benshi bagize ngo yavuze neza. Yaratubwira ngo azatangazwa ngo n'abagabo ngo baza ngo gukomeza ngo kota ngo umuriro. Ngo abandi bakomeje. Ariko kurumva ko yari yatubwiye uko abantu batoti babyumva. Yashatse kutubwira ati gituma murinda tugasenga twamara gufatisha igitaramo kigeze irya mukaza. Ngo azatangazwa ngo n'abagabo baza ngo kota umuriro ngo batakomeje. Muzi ukuntu bizabivu muzi mbabura y'Ibuvira. Kuvuga ngo ikongeze. Mpora mbivuga kandi bizabintangaza. Abantu bose baza barinda ngo reka tuze ngo sizere ngo saa 11. Baryaga bahaye gusarara turohoke tuvuge dusarare. Iyo umaze kugira uza wamugira nk'amajwi nkangaye wazuvugira kuri microphone ijwi rimwe rikasohoka hari irindi hari wamirije amajwi yarushe arashandabuka mugani w'abana. Niko bizabigenda. Kwihangana. Wewe ukunda kota umuriro utakomeje. Kunda kuba mu masengesho bavuga ubuhanuzi. Bahaba kwitazaruga ariko tiwamenya aho zatangiriye. Kunda kumva hari abahaba tangaza haleluya tiwamenya aho zatangiriye. Kunda ijambo ry'Imana aho rishushe ariko tiwamenya. Ariko reka mbabwire nukuri cyo giye kuva ico gihe uwo mugabo yasa naho yafashe agatarankuru ndavuga ngo urambwiye. Namamvuga ngo nije sinabwiye abandi naravuze ngo nije ubwiye kuva ico gihe. Nico gituma ntazakererwa mu materaniro. Naravuze ngo sinokomeza umuriro wabandi bagabo. Kuva ico gihe fata imigambi. Naravuze ngo ukora igitangaza wa mugabo. Uko nije wazumbwira. Hari ijambo riza rivuga bakavuga ngo nije wazubwira. Muvuge ngo amen. Kwihangana, ijambo ryo kwihangana. Inkingi yo kwihangana kugira ngo amasezerano yawe yuzure. Ni igitangaza. Umugabo witwa ngo hariya twasomye Ibrahimu. Imana imuseyeze isezerano iramubwira ngo uzobyara umwana w'umuhungu kandi uwo mwana azaba Isaka. Abagore bene wacu ngo akubita gatwenge. Ngo yari mu ihema. Aravuga ati mwigendere iyo muhamuja nimba muhamuja Sodoma mureke kumbesha. Umugore ucuze kabiri ufite imyaka 90 yoba kibyaye. Umugabo wanje afite imyaka 100 titi byoba bigishobotse. Mureke kubesha abagarago. Imana iravuze mwumvise Imana iratuvugishije iravuza ngo uzobyara umwana. Umuntu azabwirwa ngo uzabyara ngo yeye ngo tuzabyara ngo tibishoboka mwuko tutugoye. Kutihangana ni ikintu gikomeye. Bibiliya izimbwira ngo kandi aravuga ngo ikindi gihe nkiki tuzasanga ufite umwana w'umuhungu. Muvuge ngo amen. Kutihangana ariko yeme ariko inkingi yo kutihangana ibamwe izi gukoresha penalty ikagukubita ikakubuza uburyo noneho yamavuga ati wa mugabo we. Abagore ubu ngubu
abagore ubu ngubu bagize imbaraga ino mu kizungu cyane cyane. Umugore ngo aramuhindukirana ati wa mugabo we ukuricaye aho ngaho ngo ndacyari umugore wo kukuzarira Isaka, ukomeze gute hubwira aka gakozi kacu usarira abagore inza ntangara rimwe na rimwe sinzi. Noneho umugabo we ashatse kwihagarara ati Imana yaravuze yuko tuzabyara, ukunje Saranje ucuze kabiri ukurahura ategereje ngo tuzabyara Isaka, ngo barakubwiye ngo tuzabyara. Bibiliya yamimbwira ngo amurembeje umugore wiwe Sara, ni jewe ndaguhanguye genda uzarane n'uriya mujakazi, ni jewe ubikubwiye kugira ngo isezerano. Aragenda kubera kutihangana, muvuge ngo amen. Aragenda ngo barabyarana, babyarana umuhungu witwa ngo ni Ishimayeli. Nico gituma uriya Ishimayeli ni bari abaharabu bose, aba bose aba basomari bose bari abaharabu buzamumva bumije Isiraheli, bumije n'ibindi bihugu, bumije na za Amerika. Yaramubwiye ngo kubera iryo sezerano wewe Ishimayeli uzoba umurashe. Kuvuga ngo nabantu babarashi baza baringana nini bitangaza. Noneho ngo umwana abagore baza bahinduka vuba. Ngo umwana aramubyaye, umwana atangiye kugiye guseka, umwana w'umushishe. Ngo yazamubona agakozi, umwana w'umushishe kandi wa Ibrahimu. Baramubwira ati kandi urya wamubwiye ngo namubyare, aramubwira ati bizoshoboka sinobana n'uyu nguyu. Azavuga ngo papa mwirukane kubera kutihangana. Ngo aramwirukana agenda ntabyo kurya afite, ngo mwishamba ngo hayarira ngo ageraho umwana ngo amuhwerera ngo mu ntoki, ngo kubera umubabaro yari afite Hagari ngo aravuga ngo sinobona aho umwana wanje ngo apfa. Bibiliya yambwiye nasomye ijambo rirambwira ngo afatiwe ngo agenda ngo nkaho umuntu yotera ibuye kugira ngo asange umwana yahwereye. Muvuge ngo amen. Ngo bari muri mubabaro ngo arasiga umwana hayasamba aho ngaho ngo sinobona aho umwana wanje apfa. Yamwangije kandi ari we kubera isezerano yanga. Inkingi isezerano uko Imana yamikureba ikamivuga ngo navuze kuri nyana kiri sezerano, ariko reka munyuzemo uriya kariya gashururu ndebe n'imisezerano yiwe. Wewe yakakunyuza ukagira ngo nibindi kugira ngo isezerano ryawe rituzura. Noneho baravuga ngo Mana umwana agiye gupfa, ngo arasenga aravuga ngo Mana si jewe wavuze ngo nzabyara umwana, nuriya wabigize kandi ryari mu isezerano ryawe. Imana ngo yamayumva ijwi, ngo ari mu mubabaro bwinshi, aramubwira ngo hindukira agenda ngo uramusanga ngo ngiye gupfukura amazi, urasanga amazi ahayatemba ngo ushike ugafate ngo yaramize umwana wawe. Aragenda aramuramiza, umwana aba muzima. Muvuge ngo amen. Isezerano ry'abantu benshi kubera kutihanganira, kubera Patro ko atonyihanganira mwivuga butumwa, kubera yuko kina mama atonyihanganira kuko muyoboye, kubera diakonati yakihanganira mugenzi kuko utokwihanganira undi. Kurya ntazi Imana itazitugerageza, wewe ukavuga nukuvuga ngo Imana umuntu wese agiyagira ikigeragezo cye, tukazugira ngo Imana ngo twese oya ukunguku yaguhaye yambaye Jackson ngo tubane mu ishami ry'abanyamasengesho kugira ngo azozuza amasezerano yanje. Yamuhaye Penina kugira ngo isezerano rya Ana rigira gute ryuzure, kuko cyari kigeragezo. Penina yari kigeragezo. Abantu benshi batinya ibigeragezo, ariko ibigeragezo nibyo bigusunikira kugira ngo amasezerano yawe yuzure. Abantu batinya ibigeragezo nukuvuga ngo amasezerano yawe tazuzura. Akaho mutimita we utagira umwana bazoza batu 25 kilo ihuzu sipere twembi bazoza we utagira umwana, nukuvuga ngo agira umubabaro wo gusenga bituma isezerano ryiwe rigira gute ryuzura. Muvuge ngo amen. Naniwe kwihanganira mugenzi wawe mwikorari yari Joyce ku rugero umwaka umwe amandazi 2 bamuhaye, uko ni ikigeragezo baguhaye. Abantu benshi bazabagira ngo ikigeragezo nukuguhura ngo n'umurozi ngo oya, ukuwo mugenzi wawe muri kumwe mu murimo mukorana ni ikigeragezo kugira ngo isezerano ryawe nukugerageza arebe nimbuvamo. Muvuge ngo amen. Yo bumva abagabo babihanganiye ibigeragezo, araba ngo nimara gusohoka. Muvuge ngo amen. Ngo nzava mumeze nk'umushumi. Yobu baramutuka, umugore amuvaho, umugabo safunwa akaza yicara, ariko Yobu zamvuga ngo azatsinda kuri iryo jambo.
ariko hari abagabo bihanganye Mana kugira ngo isezerano ryabo ryuzuye nk'umuga ariko Mana yanje nzatangara n'abantu bananirwa kwihangana ngo kugeza umugabo w'imfura umeze nkanje ngo akazazinga kubera kwihangana aravuga ngo sinzakora divorce sindi umugabo wo gukora divorce sindi umugabo wo gutongana mu ikanisa sindi umukobwa wo kuvugaya sindi kubiriya byose ugenda ubikompletaho aravuga ngo akazagera imbwa ziza zikamuragataho aravuga ngo nzi yuko umucunguzi waje ariho kandi ngo amaherezo azahagarara ku isi muvuge ngo amen wewe na kunguni uziko kunguni yo kugerageza kunguni uko mwijuru hari ibihumbi byaduteza imitego vugana kangahe hari abagabo bazi kwihangana hari abagore bazi kwihangana hari abasore bazi kwihangana kugira ngo isezerano ryabo yuzure ukazugenda utinya ibigeragezo isezerano ryawe tirizuzura ariko bazi bana bazi kwihanganira ibigeragezo banyobo abana bafuye 10 ariko aravuga ngo yuko umucunguzi wanje ariho kandi amaherezo azahagarara ku isi uruhu rwanje nirumara kubura neza rumaze kubiniyo nzi yuko nzamubona na yanje maso apana yundi zizavita umurebane Yesu ni wewe nyereka za habe na Toma ngo yaravuze ati no tarabona inkovu tarabona ryacu mu rubavu sindemera muvuga ngo amen nukuvuga ngo Imana isezerano yaguhaye reka nkubwiza ukuri yakubonye mwiyo nkingi yuko utafite inkingi kugira ngo mase no uriya muntu araharabisha ibintu ni muhezi ikiriya kintu kazabishitsa inkingi yindi yakangahe inkingi yo gusenga soma Samweli wa mbere 1:26 Samweli wa mbere 1:26 undareba abami ba kabiri 1:10 abami ba kabiri 1:10 uwo mugore aravuga ati Nyagasani ndahiye ubugingo bwanje nije wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe bwa bundi nsaba Uwiteka uyu mwana niwe nasabye kandi niwe Uwiteka mpaye icyo nasabye reka nsubiremo uyu mwana niwe nasabye kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye nico gitumye mutura Uwiteka yego azabutu Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwe nuko asengera Uwiteka aho ngaho amen wabonye abami ba kabiri 1:10 abami ba kabiri 1:10 amen muvuga ngo amen nukuvuga ngo ikindi Imana izitureberaho kugira ni naco narabwiye kare ni ikintu cyo gusenga umuntu utagira gusenga n'ukuri isezerano ryawe tiryo kuzo bari abagabo bose bazaga tumwumvishije na Karebo yagize gute yaravuze ati no timundenganye nguko ndi umunyamahanga sinobemerera hari ikimana yamvuzeho bituruseke mu masengesho muvuge ngo amen uyu wana nawe hari igihe umuntu azasenga kugira ngo ikimana izi kureberaho agahinda n'umubabaro ukavuga niwe yahize ikintu kimwe yahize ibintu byinshi yaravuze ngo Mana ico ngusabye n'umwana w'umuhungu n'umumpeza tazabu wase na nyina ahubwo namara gucuka nzamuzana ku rusenge Imana kurgiza yumva igira utuntu nayo n'imitego idutega nikuvuze ati sawa ndabise okay haci iminsi mikeya
murabizi iyo story ni ndende cyane ngo imuheza umwana imuheza Samweli imaze kumuheza Samweli yakoze iki muvuge ngo amen mvuko abandi bazi kwishuza Imana Mana iki nico nazaga ngendera amasayini hari abantu bazabaje amasayini batazi nico bagiye gusengera iyi nico kibazo tugira nico kibazo inzantekereza abantu inzantekereza ukuntu tuza tugenda tukaribwa n'inzara ngatekereza mu wawe ni utoje amasayina no mu wawe ni masayina tugira ngo abaza bagendiriya nibo baza bahura n'Imana gusa ngatekereza umvuko abazi gusenga Mana waravuze yuko nazaga ngusaba nguzampeze umwana w'umuhungu nonega dore yamazana ka bebe gacutse ico nagusabye umva papa ico nagusabye ngiki urakinkoreye none nguyu mwana mutuye Uwiteka nimba muzomugurisha ibyo ni ibyanyu nimba muzomushingira ibyo ni ibyanyu nimutamushingira tibiki ico gusa nasabye gusa munda yanje hazava umwana w'umuhungu naho ibindi byo kuvuga ngo gushingirwa no ibyo si ibyanje uko muzomugenza niko muvuge ngo amen Inkingi yo gusenga Inkingi yo gusenga kwinginga Imana kumanywa na nijoro ukavuga ngo Mana we ni gute ibirya wamvuzeho niri gute kuvuga ngo Imana yamvuzeho tawe Imana uhere kuri hariya Jane hari ibyo Imana yamuvuzeho nuko abakobwa batazavuga uwo sanga afite amasezerano agera ku 8 none amaze kuzura reka nzamubaza turi twenyine mubaza amaze kuzura nasigaye n'impamvu ataruzura niki umuntu wese aragenda amenya impamvu ziwe muvuge ngo amen ico nagusabye isezerano iyo rimaze gusohoka ariko tuzatugira nyasinzi isaramu ya papa wawe ico nagusabye papa ngiki nico naguha niki aramuheza umva abagabo bazusaba isezerano rikabarira rangiye Napana ndondi Mana we wamvuzeho burya twari tuje baradukinguza bamvuga uko zashakwa tabo babwiye hano ngo bazashakwa n'abagabo bo hanze tabo nazaga numva ubuhanuzi bamwe hano bababwira ejo bundi niho nabisubiyemo hari ibintu nzantekereza nukuri iyi agenda iracyarisha hari ejo bundi nasubiye muri agenda ishaje tekereza kandi abantu babahanuzi baza bahanurira kuri aka gatuta pana he kandi bakiri muno bababwira ngo uzoshakwa n'abantu bo hanze reka ndakwibukije waribagiwe none se amasezerano nukuri cyangwa se ukuri warasengeye cyangwa tiwasengeye tumbaze naje ko barampanuriye ngo uzarinda umera ivi kandi izo mpangu ubwira si urwenya mpangu ubwira ni ukuvuga ngo isezerano rwose baramvuzeho ninde batavuzeho muzamukinisha ibintu by'Imana Imana kutiyofa kuvuga ngo bagaza ngo muhaye impano yo gusengera abarwayi itazi kiri muri bagaza kuko yayibona bagaza niyenda ni muhezi impano azateranya abantu azagira ikibazo kavuga ngo ndizeye bagaza kuvuga ngo muhezi impano yo gusengera abarwayi nuko hari ico muziho muvuga ngo amen iko Imana iteye Eliya ngaha uyu numwami Ahaziya ngo yari yamanutse mu idirisha ry'isobekerane yari muri etage ngizi ziba muri Kenya ntabwo yari mu nzu yo hasi yari mu nzu yo ya etage ngo aramanuka mu idirisha yikubita hasi ngo aravunika ngo amare kuvunika ngo aja ku bitaro byose yari umwami ngo arivuza yanga gukira noneho kubera ngo ndavuga hejuru y'amasengesho kandi Imana niyo yari yaramushize ngo ayobora ubwoko bw'Israeli noneho aravuga ngo ese noneho ukuzokira cyangwa se nzakira kuko ibitaro byose byari byarangiye ngo ahamagaza aravuga ati ntahandi reka ngende za magendo tawubimenya reka nje kuraguza menye nimba nzova kuri iki gisasiro cyangwa nimba nzakira cyangwa nimba tazakira muvuge ngo amen ngo atuma abantu ngo baragenda no murindi aragenda bari abatumye ngo muje ku kigirwamana cyitwa Ekroni Berizebubi mumbarize nimba nzobaho cyangwa ntazakira ngo Imana ya umva isezerano yamira pak ngo kari mu masengesho irukanke umwamara yobyutuyobe agiye kuraguza byacitse yango yamashika abasirikare bafite we unaenda wapi yamabahagaka
bahagarika we urinde uduhagarika wewe wo Musevire kuriya baza batubonera Musevire kura duhagarika wewe mugiye atumwami yadutumye dore n'urwandiko yatubwiye ngo tuje kumuraguriza nimba zabaho nimba tazabaho yamabaga demi-tour musubireyo umwami ahazi yawe inshisije wo kuyobora muri Israeli yose habuze Imana imubwira nimba zahaba nimba tazahaba ngo abasirikare ngo basubira babona barashize ati niki kibaye ko mugarutse vuba ati duhuye n'umuntu aratugaruye ati ninde kuko batari bamuzibo ngo baramurangiye ngo nakagabo kagahonja gafite ubwoya bwinshi ngo kari gakenyeze n'umushumi w'ingamiya tuwo nta wundi ni Eliya muvuge ngo amen icyo bakoze niki ngo amen ngo yamatuma ngo n'uburakara abasirikare yishe uwo munsi abasirikare 150 ariko ituru ya gatatu muvuge ngo amen ngo bamenye ko amasengesho agira ngo komanda wari ubashoreye yamavuga ngo inzi yuko aba basirikare ari abagacira imbere yawe naje komanda ubashoreye ndi wagaciro ngo arapfukama tikera kose mwaza muzana ikiburi ndi umugaragu w'Imana kubera iki muzamuja kuraguza muzamuja gusengesha hano mwabuze abasenga deka nanone mbivuge aha habuze abasenga habuze aba bapasiteri bandi sabukuri aba banyamasengesho twabashiriye ikicumba na ziriya matara na biriya birengeti twaguze bikiri bisha bikiri muri ya duheruka kugura muri uku kwezi n'inziki hano muri Horebu habuze abasenga muvuge ngo amen usibye ibiharara by'abanyamurenge ibiharare hari kimana itakoze muri Horebu hari igihenza ngera ngaho nkababara hari kimana itadukoreye kurya iyo wagiye usengesha uzumera nk'uwa uraguzanaho mbwira aho niba kubwira Imana zitubabare umva umushumba kera icyo cyumba jese nari nkizi kera yarakimenye ngo hari icyumba kiri hariya Jacaranda twebwe tugeze Jacaranda h'imyigaragambyo urya yaravuze ngo izi Nazareti hova ikiza Jacaranda ewe mugeze kure n'ukuri muvuge ngo amen reka mbabwire n'ukuri kose ko mwijuru gusengesha pe ni byiza wosenga no gufasha nabyo abantu bagiye kuraguza ese nizokubwira ngo serugo ni wayungira gutya tuzaba tucyumvikanye timuzi uko ngubu nababwiye ngo ni faranga uko muza abahanuzi bubu uzi uko abahanuzi bubu siga bama bagira gutya kama yitegereza amaso gutya reka mbabwire iki kintu nimba mutari mkiza kama mbanyuza mwa amaso nabonye pastor Nehemiya ni kigabo kinini gifite costume we mbonye inzu yawe muri Amerika mbonye igari yawe yigize gute kugira ngo abone sensa basigaye babahanura kubera ijisho yamureba gutya yareba ukuntu ayasokoje imisazi atuyafite ifaranga iriya misasi si yino kwisi mugenda muraguza abavuze gutya babatubwiye gutya amahanuza azaba ucanganyikirwe tuyasengera kuragenda uvuga ni nk'umucunyi hariya here gumiza usenga hariya agenda hano dufite abasenzi bawe rero ko ni ba president ba patron abahanuzi anga patron ko muramubona hano baza batonda kuri line ko kuri UN abandi iyo bamubonye baza uko nukuri mbambabwira baza batonda line mwaramumenyereye ngo ni patron ngo nurya wabatware genda bazakuvunira ibiti mu matwi isezerano rya nyuma muvuge ngo amen ko ndababwira igituma amasezerano y'abantu benshi atazayuzura
kandi ivyo mbabwiye n'ukuri kose kuzuye kwa Bibiliya. Ibi byose umuntu wese n'ugenda ukigeraho uzosanga igituma amasezerano yawe tuzuye ni ibi ngibi mpambabwira. Hasigaye zingahe zarangiye? Icya gatanu, inkingi ya gatanu. Ya gatanu ni mwebwe muhamwandika. Sawa, ni inkingi y'isezerano. Inkingi y'isezerano. Muvuge ngo amen. Inkingi y'isezerano. Soma Itangiriro 42 no kuri 6. Reka dusoma aho ngaho gusa. Itangiriro 42 no kuri 6. Amen. Hallelujah. Isezerano twamuvuze Yosefu. Sindinda kumusubiramo twamuvuze mu gatondo. Isezerano inkingi ya 6. Ndagira ni inkingi ya 6. Ya 7. Ya 6 ni inkingi yo kwicisha bugufi. Soma Abafilipi 2 no kuri 5. Inkingi yo kwicisha bugufi. Iki nicyo kinaniye isi ya none uhereye kuri Satani yaravuze ngo iranisha na Yesu. Imana Bibiliya y'ikirundi iravuga ngo iramukorora. Kumukorora. Uzi kukorora babaye ubundi iramukura. Kindi cyo kimaze abantu. 2 no kuri 5. Kuri 5. Aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Yego. Uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana. Tiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Ahubwo yisiga ubusa ajana kamero k'umugaragu w'imbata. Agira ishusho y'umuntu. Kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi. Amen. Amen. Ingoma ya 2 7:14. Ingoma ya 2 7:14 ko turavuga inkingi yo kwicisha bugufi. Uko nta muntu ku muntu wese yabaye umustari. Mama buto ko ni twebwe tutaraba star nje nawe. Uzi umustari ko abantu bose n'abastari. Mustari kangahe? 7:14. 7. Ingoma ya Yego. Nibicisha bugufi. Yego. Amen. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Kwicisha bugufi. Maze abantu banje bitiriwe izina ryanje nibicisha bugufi bagashaka mu maso hanje iki Imana yavuze iri mu ijuru. Nzabumva ndi mu ijuru icyambere mbababarira ibicumuro byabo. Ikindi kitugoye ni igihugu mbakiriza igihugu. Uhereye none amasengesho azaza sengerwa muri Horebu nzaza numva gusenga kwabo. Muvuge ngo amen. Hallelujah. Kwicisha bugufi kurakenewe muri urugendo ruja mu ijuru. Serugo comptable azashaka kuba pasteur. Pasteur akashaka kuba revera. Revera akashaka kuba bishop. Bishop akashaka kuba apotre. Apotre akashaka kuba umukerubi. Ariko ku Imana yakugize. Uko Imana yakugize uko niko yabishatse. Ko nkubwiye n'ukuri. Muvuge ngo amen. Amen. Yesu akwize Yesu wicishe bugufi. Niyo ngo yarafite ubumana ubudahangarwa. Iminite. Ngo yicisha bugufi araganduka aravuga ngo kugira ngo nzoza nsangira na Mutima. Yesu ngo yaryaga nganje akarara ku gitanda nganje agasonza bakamutuka mwene Mariba. Niko byari bimeze. Icyo ngo kwari kugira ngo yicishe bugufi asingire tujanane anyigishe nzagera ku musaraba. Ariko kuricisha bugufi. Muvuge ngo amen. Tanguye kwicisha bugufi mwitorero. Mbe nyanaka kore nkanyanaka ndirimbe nkanyanaka nsenge nkanyanaka. Abakuru bavuze baciye umugani mw'ingendo yundi igira gute iravuna singa nkawe turi nyanaka nuko yaturemye uzu byara abana 8-16 umwe akavuga kuwiwe agasa wikuwiwe. Uko niko Imana yakuremye nuko kwawe iyanyuma. Muvuge ngo amen. Ni inkingi yo gukunda Imana.
abacamanza niho durangirije reka nsoma aho hamwe 11 no ku 30 11 no ku 30 musomye mwiza nadufashe abacamanza 11 no ku 30 turarangije tuzinga ibitabo 11 no ku 30 wahabonye nasome nungabiza abamoni ngatabaruka amahoro mvuye kubatsinda ikizabanza gusohoka imbere y'umuryango w'inzu yanje kunsanganira kizabica Uwiteka nanje nzagitangaho igitambo coswa nuko Yefuta arambuka atera abamoni arwana nabo Uwiteka arabamugabiza arabatikiza uhereye kuri Aroweri ukageza Minimiti. Rekera aho ngaho muvuge ngo amen. Haleluya. Tugiye kurangiza duheze Patro avuge nk'amagambo ari ku mutima wiwe adusengere atuyobore mu byifuzo. Muvuge ngo amen. Nyamatu amen. Urino va mu byashara. Kwimana yagusuye. Muvuge ngo amen. Bibiliya yambwiye ngo nkunda bankunda ngo kandi abanshakana umwete nibo bazambona. Muvuge ngo amen. Inkingi yo gukunda Imana. Yefuta kurya Imana izibona uko turya tuwombesha burya mutima wo maske hari abari abapasteri tumuruzi ko twabatoye nk'ikanisa tubizeye n'Imana irabizera baratubwira ngo niba bazatuyobora uku niko bimeze ukuwoza ukababesha ukaba maske ukavuga ngo nuku kandi bakokwemera twebwe uko tubwiye niko dufata niko twemera titwo kwama tukubwirira ngo wewe watubesha abapasteri agiye ubwenge wovuga ukuri cyangwa utavuga ukuri yosigara byira ati uriya muntu niyo yambwiye ari amagambo siyo cyangwa n'ukuri nukuvuga ngo nawe kurya Imana izabayikunda muvuge ngo amen. Efuta Imana iramweregereza reka ndebe nimba Efuta kunda muhaya kana kagakobwa none arangize ngo ahiga umuhiga aravuga ngo Mana nungabiza ngaje ku rugamba ngatsinda bari abamoni ikizabanza gutabaruka mu rugo rwanje nico nzaguheza akana kagakobwa kama kitokeza okay hari abantu bagira ushishe habe no guvanya igihumbi mu mufuko agitange ikibazo okay nasenze ngiye kuja ku rugamba ndavuga ngo ikibanza none agakobwa kanje mfite niko kaza okay kana gakobwa ngo kaje kwegera satese papa uko waje kurira ni gute ko mpambona utakomeretse nta maraso ufite bataje bakwikoreye kandi wasenze Imana ngo ni gute byagenze iwe yanga kumubwira hari ivyo ababyeyi baza babona bakanga kubwira umwana ariko ngaravuga ati narihize umwigo nimbwira uno mwana arabwira nyina cyangwa aragira gute ngo aramuza kumuhata uwo mukobwa we nagakobwa kari gafite ubwenge kinkumi tinigi guomba mbona wasuzura ararusha razerati umwana waje turambabaje cyane tinahize umuhigo ngiye ku rugamba ndavuga ngo Imana ningabiza baduye nkabanesha nkagaruka amahoro kibanza none niwe uje none navuze ati nukugusogota nukukwica ariko ako gakobwa kaza katangaza kuri Imana izabayikunda tewo niyo woyibesha ugatanga ibice zacu mugatanga amasadaka ukaba mwikorara ukaba umupasteur nkanje ukabaki izuku utayikunda muvuge ngo amen. Sawa akana kagakobwa ati sawa papa uko asiti wabisenze Imana ati sawa taka mbeza meza abiri nitunganye nari mfite kurangiza ishuri nari mfite gushakwa nanje nkazabyara ariko wabigambiriye peza meza abiri ngende mbwira urungano tuje ku misozi tuje kurira ubukumi bwanje sawa ameza abiri nubusa aragenda kumanya urungano rwiwe aragenda ngo baririra ameza abiri bahabarira ubukumi bwiwe atigaruka aramufata apana ati yamuhaye undi aramufata kandi keraga ukuntu baza ukuvuga ngo aramushinja gusa yaramushinje arangiza ukubaka akagushira hariya akaguhonja kugashira agafata ukugura akaguhonja akavanyamwe ivyo munda wenyine aramutwika umujujura urazamuka mwumva abandi ukuntu bakunda Imana iravuga ngo mbonye umugabo iratangara Imana iravuga ngo kuva mbayeho uyu mugabo arankunda ivyo ahiga ivyo avuga ni imihigo mingi yo mufite indani nzotanga $50 mu mufuko n'umugabo wawe Imana nituvanye hariya nizinga twakira mama ni Imana ni mukiza umugabo wanje Imana ni mukiza ahwi kahwerezo
abandi abayefu twarakurinze zo kwa ngo mutima wa munsi wagiye hari uravuga ngo abandi bose baragize nugira iki ngiki ti wampiguriye ije hariya dore wowe futa kana kiwe kagakobwa dore exemplaire tupe hariya Ibrahimu imana iramugerageza imuheza Isaka muvuge ngo amen wakunda imana iramubwira ngo genda mutambe ku musozi Moriya aragenda washitse ku nkuko imana yari yavuze ngo mana za imana yari yamubwiye ngo genda mutambe washitse ku musozi wa Moriya ngo afashe inkota gutya kuko isezerano imana tizikira hari igihe muza mukinisha imana izabayikunda kuko yari yamubwiye ngo genda utambe umwana wawe ufite umuhungu ngo inkota yifashe gutya yikera yari yagambiye amaboko n'amaguru ngo yumva ijwi rivugira nyuma iramubwira ngo tugira icyo twara umwana wawe Isaka reba inyuma urebe imfizi y'intama iboshwa amahembe muvuge ngo amen muvuge ngo amen imana iravuga ngo Ibrahimu we menyeye kukunda ngo hama habikubagaho nukuvuga ngo hari igitabo kimwe nasomye kiza cyama kimbira ngo kubera ico gikorwa ngo hama uzi abagore nibo babizi yo batere mu kinya ngo hama hava marayika ngo kujya baza bavuga ngo yapi ngo wirukanga kurusha umuyaga ngo ya kubako kwiwe kwa makinya ngo kwa makutuka ngo mwijuru ngo baratangara ngo mbinguni kukawa ico gitabo cyaravuze ngo mbinguni kukawa kimya ngo ituza ngo riba mwijuru iminota 30 ngo abantu bose bari gardevu ico gikorwa cya baza bavuga ngo imana ihagurutse ku ntebe Ibrahimu yakoze igitangaza baza bavuga ngo imana ihagurutse ku ntebe kabiri yahagurutse wa munsi yaragiye gutamba imana iravuga ngo sino kwicara ku ntebe ikintu Ibrahimu akoze birahaguruka ku ntebe iravuga ngo haba ituza abamarayika bikoma ngoma ngo gardevu ngo haba kukawa shwari ngo habituza n'akayaga ntakaza ngo babareba igikorwa ngo kibaye kwisi muvuge ngo amen abo nibo bantu baturize izo nkingi nuzihagarara uko ari 7 ivuze ngizo ushiraho izindi 7 cyangwa 30 nuzihagararaho neza izo zose nukuvuga ngo igituma amasezerano yawe yatuzura cyangwa biriya ngo bigereho abana bawe umugabo wawe nukuvuga ngo biriya byose tuzuza ariko nugenda ugasenga imana ukagerageza kuzuzuza ejo nejo muvuge ngo amen be rutebuka zagenda ejo n'umuryango ariko ngo baragenda nukuvuga ngo batuje numa kandi Amerika tihayigendwa ariko imana imucira inzira cyo kintu bakimbwiye mu kandi kanya ndatangara kandi ejo twazanye na se haje kumasezera n'umuhungu wiwe n'umuzukuru we siranese nukuvuga ngo imana aho abandi badahabaje imana izigukira isezerano Amerika Trump yafunze ariko iyo akamagenda n'umuryango n'abana badafite umubare uko niko imana izigira isezerano tiriza rikibwa inzira kunda bakunda kandi abashaka umwete niyo bazambona imana nitugaze kubwa Yesu